Matthew Riesak, John Tatok and Nanmachin wine. When coach raseng so much and wine amen, mesankaneyong rapaki John Tatok and nan machin wine. Eri inaukiyong John Tatok ko me eban pain kinrail chala ran eo. E ap katarrail pesang nan machin wine. E ap bilpureng ko yela kulak tuaw nan wasan nachnachkan. O klangata ekay aramas memamot mal. E ap intayang rail. Kumail pil kowe yang tatok na nay machin waino. Itan painong kumail tuwan mapung. Irail arkola. A ebil pureng ko yela kulak isak riyaw o kulak silu. E ap pureng uyasang me euyan main sango. Ani sochuk kolang kulak limaw ebil puralang wasan nachnachkan. O bil tiarata ekay aramas na bil mamot mal. Eri itak rail. Tama kumail mamot mal ki o kawala ranso socho ya mekoch ranach pon. Rail ap sapanginta. Aki socha memen katataki kich. Rin tayong rail. Eri kumail bil kowe yang tatok na nay machin waino. Wasalaw sochuk pene. Son much and waino ap untayong na son kowa. Agar pene chon tatokan. Ke ap wainong rail chepsang mekoto murkan laulel ren mekoto masako. Mechapiata tatok lok limaw emenje ala chala ir koros. A mechapiata tatok sang ni mainsang relaw leleto pore en ala poipoy. Rakikiyong me ar poipoy pan laut sang en men murko. Re apil aleche chala emenemen rail. Ni ar ala nair moniko re ap chapiata lipaneti son mochen waino ndinta. Aramas pukach, retatok awacheyo, akich, sa pangatatok ranwach pon pan kachipin. Kom ap kiyong kich songan poy cheyo. Son mocho ap sapang emen irail inta. Nan, kaiten sapong me iwiyayanguk. Kuchaso pung kipene me epan chala ran Ala naman o kokowe ni imomo. Po instane may men painong mapantatokach tuweche uwan me ipainonguk. Yatue, eso pung iyan tatangkin na imonikach nintuan instane, takapeiran ki katak. Sisas erikaim sakala masani. Eri, men muri kan pan mawela o men mawe kan pan murila. Kasilipak en Sisas kachin kopata tuwan pan pola. Ni Sisas pan kach talang Jerusalem ap kachin kalepla ren sabol mechon patak kriemeno wasa kisnanialo o masan yung rail. Kumail kilang, pagkachail kokolang Jerusalem, wasa menin aramas panteng tengla ren samoro lapalapakan o son kawewekan en kosan nato. Repan kata po en kamakamala. Reapan pangala ren men likikan, po en wiyala men kapich rail. Po en wawoki o kalopwala, ap nikasluan ran pan yasata. Pek en in emen. Eri, inen nein sepetiko ap pachoto ren Sisas. Kuchak riemeno yang aranono. Liyo paratimon Sisas po en wiya pek. Sisas kay namaren liyo. Tama ka anane. Aliya sapang pachowan. Maing, kom inokiyang ye, me chingal kuchak riemenech, en yang mod mpamuy nan malamuy. Emen ni palimaun, emen ni palimaing, ni pan wiyala nan marki. Sisas ap kachin sapang puchak komasani. Kumasesa tama kumapekpekiyen. Kumakak nim tal me inakchen pan nim. Irapachowanong. Maing sakak pachowan nim. Asisas kachin masani yung ra. Memao kumapaniyang nim ni may talech. Ap socha ayong kilaleti is mapan mod ni palimaun
o Palmeini, poimech poisen Iraelche mesemei kachin onapatang. Nichon patak ek cheiko arrongatamech, re inenen lingar pan prieno. Sisas erimalipi Irael penekoros o masan yung Irael. Kumail esa tuwan nin sampawach, kaun kan kin aniki manaman en kaunta chon arweikan, o melabalabakan arkin kakaun Irael. A esoche pan tuweche remail. Memen labalab remail, e pan papa mechikan. A memen remail, memen so masala. E utan pan wiyala litu. Tuweche nin aramas mekachto. Kaiten po aramasakan en papa, apo en papa aramasakan, o po en chon mechikila meure, po mengater en mayauta. Sisas kachin kamawiyala ol maskun riamen. Ni arail kach la sang serko, la pelan tokon itawen la sisas. Ayach ol maskun riamen, mewiyamomod ni kailan yalo, rongata me sisas kach ko la wasaw, iraap ngil laut pachawanong. Maing, kom mekisen kataw token tepich, kom kachin kupreikich. Tokono eri kitawi rata, on tayong ra enen la. Ay raap cha kalautela ngelarako entinta. Maing, komu mekisen kataw token tepich, kom kachin kupreikich. Sisas kachin uti o malpeiratong re masani. Tama kuma anane iyan wiyayang kuma. A irapachawanong. Maing, semen kilangatawasa. Sisas kachin kupurirala o kachin sair paran masarako. Niyan sawoche paran masarako papet pesang. Ira kilangatawasa o itawen la sisas.